श्री गणेशाय नमः. संस्कृत मुद्गल पुराण पारायण खंड 1 अध्याय 5 पार्वती प्रश्न विचारणम. श्री धूम्रवर्ण विराट रूप गणेश ज्ञान योगी महेश्वर भक्तरा सद्गुरुवे नमो नमः. ओमातीतं निरंजनातीतं नादबिंदु कलातीतं सृष्टिस्थिति लयातीतं तस्मै श्री महेश्वराय नमः. श्रवणमूलं मुद्गल पुराण पवित्रं मंत्रमूलं गणेश नाम पवित्रं पूज्यमूलं गणेशपाद पवित्रं ध्यानमूलं गणेशमूर्तिः पवित्रं मुक्तिमूलं गणेशकृपाः पवित्रम्. गजानन गुरु गजाननं 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 गजानन गुरु गजाननं. मंगलमूर्ति महेश्वर की जय. मुद्गल पुराणे प्रथमे खंडे वक्रतुंडचरिते पंचमो अध्यायः. पार्वती प्रश्न विचारो पंचमो अध्यायः. श्री गणेशाय नमः. श्री गणेशाय नमः. शौनकुवाच श्रुतं दक्षस्य चरितं यद्विध्वं साधिकं महत् मुदलस्य दक्ष संवादं कथयस्व भोः. सूत उवाच शृणु शौनकमहवादं दक्षमुद्गलसम्भवं ब्रह्मूय करं भावेन च श्रुतं हृदि. दक्ष प्रश्नं परं श्रुत्वा समुद्गलो गणप्रियः तं प्रत्युवाच महर्षियोगिनां वरः. मुद्गलोवाच सर्वेषां गणपो माता पिता चैव न संशयः. तेन सर्वादिपूज्योऽयं सर्वपूज्यः स देवराट्. ज्येष्ठराज यद्वाक्यं वेदेन प्रतिपादितं ज्येष्ठं भावाच्च तच्चापि ज्ञातव्यं सर्वसम्मतं. तस्य सर्वे कलांश्च केचन न कला तस्य सम्पूर्णां जगतां कुत्र दृश्यते. विनायको नाम तेन जातो स भगवान् खलु. विशेषेण सर्वेषां नायकोऽयं गणाधिपः विगतो नायको यश्च शिष्टाचारी विनायकः. सान्द्रलोकवासी च स्वसुखेन प्रभावतः ब्रह्मविष्णु शिवाद्यस्य वेदयोगिभिरेव च सर्वैः सम्पूजितो देवो धर्मकामार्थमुक्तये. अहं ब्रह्मेति महात्म्यात् गर्वो भवति शाश्वतः. शिवादीनां विदाधारादिदं सर्वं प्रवर्तते दामोदरोऽयं तेषां ज्ञानार्थसिद्धये. विघ्नकर्ता महाराजा स्वयं भवति विघ्नपः. पदभ्रष्टा कृतास्तेन सर्वे देवादयो द्विजाः किमाधारमिदं सर्वं विचिन्वन्ते समाधिना. तेन पश्यन्ति योगिनः चेतसा पञ्चवृत्तिभिः तासां प्रकाशकोऽयं वै चिन्तामणिरिति स्मृतः. वेदैः सम्पादितं ज्ञात्वा शरणं तं व्रजन्ति ते ततो विघ्नहरो ध्यातु तेषां सर्वार्थतः स्मृतः. सर्वसत्तात्मकोऽयं विघ्नराजः प्रकीर्तितः. अत एव गणेशादि परं किञ्चिन्न विद्यते. स विघ्नस्त्वं प्रजातोऽसि तमेव शरणं व्रज. चिन्तामणिं विघ्नहरं गणेशं च विनायकं. सूतुवाच प्रजापतिरिति श्रुत्वा दक्षहृष्टमनः पुनः पप्रच्छ विनयेनैव कथां पापप्रणाशिनीं. दक्ष उवाच क्वयं स्वानन्दवासी वै कथं नेयो भवेन्मया परतत्रैव मार्गं तेन तं शरतं भजे. मुद्गलोवाच अत्र ते कथयिष्यामि चेतिहासं पुरातनं पार्वती शिवसंवादं यथा तं शृणुष्व भोः. कैलासे गिरिवरे तु सुकाशिनं महेश्वरं पार्वती प्रणता भूत्वा पृच्छति स्म मुदायुता. पार्वती उवाच शिव त्वं सर्वदेवानां नागानां रक्षसां तथा मानवानां सर्वेषां पूजा स्वामी न संशयः. तेभ्यः पदप्रदातो त्वं सर्वाधीशः पुरातनः मायाविकारहीनस्य शिवस्य न प्रकीर्तितः. त्वं किं समाधिनादेव ध्यासे मां वद प्रभो. ततः परतरं किञ्चिन्न दृष्टं नैव संसृतं. इति पृष्टो महादेवस्तां पृथ्वी च सादरं सारं वेदाजमानं च ब्रह्मूय करं परं. श्रीमहादेव उवाच शृणु प्रिये प्रोक्ष्यं ध्यायामि दिवानिशम्. गणेशमृतसंस्थं स्वानन्दवासिनं वरं साकारं च निराकारं तस्मिन् देवी न विद्यते. मनोवानि विनं न मनोवादिमयं न च न वै. शिवशिवजनं कृत्वा पार्वती प्रेम संयुता उवाच मधुरं वाक्यं वाक्यज्ञाभावपूर्वकं. पार्वती उवाच कोऽसौ गणेशनाम कथं स हृदि तिष्ठति. स्वानन्दवस्तिश्च का च यत्र तिष्ठति स प्रभुः. साकारो निराकारो कथं स ज्ञायते जनैः. मनोवानिमयेन मनस्ताभ्यां न च क्वचित् तेषां महेशापि कर्तुं नैव प्रशक्यते. ध्यासे केन मार्गेण भो मे कथय प्रभो. दासी त्वयां वैशिष्यभावेन संस्थिता कथयस्व महादेव ध्यानं गानेशकं मम. समं साधयिष्यामि साक्षात्कारेण वयता कृत्यकृत्या भविष्यामि प्रसादात् तेन संशयः. मुद्गलोवाच
इति पृष्टो महादेवो देव्या भक्त्यादरेण च पादं गणेशमार्गस्य पृष्ट्वा प्रेमयुतो भवत् इतो ब्रवीत् तथ्यं शृणु वक्ष्यामि दुःखयाद्गुह्यतमो महत् रहस्यमयशास्त्राणां तस्मात् परतरं न च दक्षुवाच तो वाक्यामृतेनाहं प्रीतो मुद्गलसाम्प्रतम् उमामय संवादं योगीन्द्रं कथयस्व मे श्रुत्वाच दक्षस्य भावयुक्तं तद्वचनं मुद्गलेन वै वृन्तेन ससन्तुष्टो भक्तं समुपचक्रमे मुद्गलवाच शम्भुः स्मृत्वा गणेशानं हृदि दात्वा माहिषः प्रतिवाच महादेवं गानपत्यः प्रतापवान् श्रीशिववाच सर्वं मायामयं विद्धि जायते यच्च चेतसा चित्तप्रवेशिनं च मायातीतं निगद्यते यतं द्योतं तेन स एव गणनायकः संवेद्यं प्रोक्तं वेदे तत्र विशेषतः तत्रैव दृश्यते योगिभिर्यागपारगैः तेन स्वानन्दवासी स कथ्यते वेदवादिभिः चित्तस्य पञ्चभूमीनां प्रकाशनकरः स्मृतः चिन्तामणिरिति ख्यातो हृदि सन्तिष्ठति प्रभुः समूहे गणधातुश्च तेषां स्वामी गणेश्वरः अवैधयोगमार्गेण ततः सदा ध्यातुं स शक्यते मुद्गलवाच श्रुताशोचरं पार्वतीविनयान्विता चिकिता प्रतिवाचनं वचनमितकारकं पार्वतीवाच भगवान् कृतं कोटवचनं योगभावितं न बुद्धं धर्मया स्वामी तस्माच्च सुलभं वद ब्रह्मायामयं प्रोक्तं कीदृशं कथय प्रभो मायाहीनं कथमयं विस्तीर्णं वदस्व मे मुद्गलवाच शक्तिप्रसंसृते हृष्टाश्च मुहुः सुयोगवित् सहस्रनेत्रः सर्वमाञ्च भक्त्या जातो महर्षः आदिमां प्रशंसन् वक्तुं तमोपचक्रमे युगमारस्य सिद्ध्यर्थं विस्तीर्णमहेश्वरः ओमिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मुद्गले महापुराणे प्रथमे खण्डे वक्रतुण्डचरिते प्रचरणां पञ्चमो अध्यायः श्रीगणेशार्पणस्तु श्रवणदेशार्पणस्तु मयूरेश्वर 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 मयूरेश्वराय नमो नमः। मुद्गलपुराणे पञ्चमे खण्डे मुद्गलपुराणे प्रथमे खण्डे वक्रतुण्डस्य पञ्चमो अध्यायः भारतप्रचरणां पञ्चमो अध्यायः समाप्तः। श्रीमयूरेश्वरार्पणस्तु। मङ्गलमूर्ति मयूरेश्वरा।